namkena kambe ka Master Xitsonga analyst chanela yena mntu of course ta hi papa Rhulani leyi nga ta hi linka Gagash yeah and then hi suka very very hi vulavula hi Malume Charlie then makumu of course hi ta hi hetela hi ta Makhadzi nghena ka lembe very very ra 2026 ra happy new year to everyone. This firework was crazy. Happy New Year to everyone. Yeah. So na mino hlamala very very ka some of course ra ti 1 January the 1 January straight papa Rhulani I live man I live la uzukudleka hi master thi hi mpfuleni vona kudleka hi manjeni la man yeah so this video vele ta hi kongomisa ngopfu ka Gagash a vula na un'wana munhu but ni ta zama ku yi tsama kahle na tinhlamba tete nga kwala yi ta I will try let's go swi nga ta ndeka kwala let's go ni family dzika banze timhaka ta n'wina von'we mi ri mina mi famba mi ni pfalela wa ku mene ni nga kumi tigigi ni nga kumi ti-event no mi byela mina hinkwavo wehe leswi ngo duma swo teriwa la ndhaku wehe veri kambi ve Gagash loko mi ri na kinga famba mi police station and then tam se point ye one we ona 5,000 ya mina tam se point one va seketeri va ka Gaza ni kwati ngopfu and the sonda kume no sukela vana ni sukeli munhu mina moni pfuka mana mina anga tekwanga hala na hala mana mina na nga fekona lovoriwile alifani na wena mina mpfuka wena xivongo xa n'wa u xi tivi xivongo xa n'wa u xi tivi wena a ku na vito ke Gagash South Africa swi vula yini Gagash a n'wi twi swona hi papa Rhulani u ta ku twini papa Rhulani okay mara we khi na kuta vele apa ra yo kutwinga ku vava because mi nga ma ehleketa mhaka leyi a hi coverini even previously kahle a ya ha ri ku rambiweni so swi endla ku mi kuma ku mali yi va yi nga ha ri ku ngheneni in overall mi nga mi swi vona hi swi reference even previously because loko hi languta ti-main events ta yona hi leswo yi fika yi roba ribo yi fika yi tlakuriwa yiso ara yana straight as you can see a ti kala hi vona yin'we 26 nyana December nyana then nyana hi vona na le timbirhi nyana letiwa lavo October nyana la like lero November ku nga na gigi no tsema lembe a yi tsemangi in other words like hi cheka like a yi vanga na gigi lembe leri in overall and yin'wana leswi nga fika swi affecta i ku na video yin'wana Gagash ni n'wi twa kha kombisa ku yena a nga ha bukiwi na yona leswi ndzamini ku yi lava ni yi kumi a na ha swi tivi ku yi hele kwini but ni n'wi twi na kha kombisa swona ku laha a nga kona a nga ha bukiwi na papa Rhulani so in overall mi kuma ku in overall yena a yi bela ku na ti-favor minkarhi yaliya ku at least event organizers ti va kahle a yi zama yona ku at least a yi buki a vula ku a mahanyelo yi ta zama ku va a yi manage and stuff mi nga ma hleketa na minkarhi leyi yi nga ha buki hi ya a yi buka ni le 17 minkarhi nyana yin'wana ya mi kuma kha yi buka leyi a kha yi tlhaverile so unfortunately yi rhuketa leyi ze yi fika na eka nsati wa yena ze swi n'wi nyangatsa ni swi n'wi nsati wa Gagash ya nga nyangatseka swi hambana na sweswi because it's married even then se mi kuma ku a nga ha na mhaka na yona a nga ha koti ku yi vulavula so the event organizer loko to ze swi nga ndli kahle swilo kan'we wo yi tshika hi leswi nga ku humelele and stuff like that swi helanga leyi live hi ku tlhela ku va na yin'wana yi nga tlhela yi endla kambe laha na yo hi ta zama ku va hi tsematsema kwala hey let's go papa Rhulani
vanhu va ka Gaza leswi ni lava ku mi byela ku swona n'wina vaseketeri va mina special na Gagash va vulavula thyaka va famba va xavisa va ku mehe veri loko Rambo a nyika tivhente ende mafita kwayi i jealous hikuva swi vona ku mehe ni munhu wa straight a ku na nghoma yi nga tlangiku a ku na artist yi nga tiku ka mina leswi na mu byela swona why artist yin'wana na yin'wana yi ta ka mina la ku mi byela point yin'wana yaloye Gagash a nyika 3,000 rand ku mina yo phuta a ni tlanga ku no mina wo tsambangi yaloye Gagash yaloye a byetela mani ile ngoma kokanengo wa mkhomi ende mina mungasoli ndambyela point ya 1 papa rali mina ende munganyanga nalwa Gagash ano basabelela vanhu va saveleli mina mesa makhombo mazambangi mina a cine pileti muni mbyeswin'wana swo nyangatsa mina ende we nala Gagash maka mina wenge tsayi kahle i ta za ya fika ka magistrate ene a ni mitshavi mina vo n'wina you too a ni mitshavi e papa Rhulani bigo ho wa hlonipha na sweswo a hi ta va a ni hloniphi thyaka Gagash na mali yi kuma kwihi hi ku Gagash na movha leyi a yi fambaka hi yona ku na mali Gagash a nga metro a yi na mali mani movha leyi a fambaka hi yona leyi i mita liya metro a wu qualify kuma movha leyi va vutlavutla swa wena lavo teke va dibisa tirhi wa Gagash a nga qualify kuma movha liya movha liya u yi kuma hi xixiya xa kwena ni leyi i to ka nga mavuki kahle hikuva ni vulavula swona u yi kuma mavito ma swona hi lexiya u yi kuma mavito ma swona movha leyi a nga qualify ntirho wa yena luwa maparani mina hi leswo na to mi byela ende maswa wayi na to mi byela vulele lebyi nga byi ndleni sak hi le kuteni sak a vuya kwala no la ku ni cheka hala ka page ra Gagash ni kuma ku hayi respondini yi fika tsala ku ya ri la Gaza ku lo sala nhlamba ntse swa vava shem kona swi tliyama swo phela ku hi khe hi langutisa hi khe hi yingisa leswi hi swi vulavulaka papa Rhulani swi fambisana na mali ntsena in overall leswi nga ku endlekeni la leswi nga ku endlekeni and stuff like that ni vone comment yin'we ya 3,000 me mhaka leyi ya mali leyi guys I think yi vulavule ngopfu le ka channel yi nge hi za hala ku yi repeta ngopfu leyi loko ze yi teka nkarhi wolowo swo ku a yi twa yi ku ri mali leyi yi deservaka yona in overall ende ku na ri nkarhi lowu a yi va yi na ndlala laha a va yi kha yi pfumela ku va yi kha yi teka that amount so ni twa swi nga make sense loko se yi kuma ku se ku holowa se yi tlhe ya reveal the amount ku ri ka ni mali leyi nga yi accept swi va swi nga make sense because yo yi accept yi kha yi swi tiva ku yela 3,000 a ku ze ku fosteriwa munhu a yo swona ku nkarhi luwa a yi va yi kha yi lava the amount you see so sweswo swi yo ku bvonyeni ku ya swona ka va ha na mhaka na yona at the same time so mhaka leyi ya mali leyi the artist ha hala ku twa artist yi fika yi gungula hi ku mene hi na event organizer ku yi buke hi mali munhu loko ze accepta the amount swa ku wa yo i lava yo hambi yi ri ntsanana hi nge fiki hi blame event organizer because na yi le ka business na yi la ku benefit if yi fiki pfumela hi yo pfumela hi ku the artist yi tela ku fiki yo aka ka leyi aspect hi leswi yaleni hi vonisaka xiswona and stuff like that so a swi le ku vaveni swa papa Rhulani swa ku tigigisi ta kala swinene a ya ha na connection ya site ra hala ka Gagash lero kahlekahle dispond yo fika yi badi hit dyukulu mara na still hambi yi bed hit maso a ni yi kona track leyi nga na swin'wetana lexiya leswi byala bya mitsandza na byala bya mitsandza na and stuff like that in'wa khampani it's a good track in overall but still I look bukwini papa Rhulani so i mahanyelo that's it mahanyelo and unfortunately na group leyi va ku yi kha yi fambafamba na hi mi kuma ku a yi koti ku va yi kha yi advise swa straight so career yo ti dlayela papa Rhulani is talented super talented mara yo ti dlayela career January Ndlala yi ta yi ri ka xiyimo xa le henhla swinene a yi ya xavelele ka Gagash leyi that's the only solution
a nga kota ku va a yi zama a yi tlhavela because tibrala swi clear ku vo to yi xavela byala ntsena even then swi vutomi byi nga ri ku improveni you can see ku ri swi na skin se xi njhani manjheni xa papa Rhulani la se a yi ri tleni kahle minkarhi yaleyo so a ridzi yona a hi hundzeni vele vele khi hi ta ka timhaka ta Malume Charlie ku na some great news because hi yona yi nga kumeka yi tsema lembe le eka Munghana Lonene FM risimu ra hi le ka xigangu xa mina ri dumini swinene hinkwenu ha ri tiva ni ta ri tlanga kunene ka background so hi nga vula mhaka kahle swinene ya before hi congratulate hi ta sungula hi khensa na murhangaphandla Benny Mayengani the president ku va yi endli ku hi ze hi fika laha hi yona yi nga swi endla hikuva yi complainini hambileswi a yi kha yi sandzasandziwa but se swi le ku humeleleni tinsimu ta hina Vatsonga se ta tsema ka xitichi xa hina of which makes a lot of sense so a hi nyikeni credit murhangaphandla whether you like him or not he did great last year ku ri milandzwa sweswiwa it's another song xigangu xa mina it's a good song, it's a very very good song so at the same time hi nga vula tani ku congratulations to them okay yeah so hi ta vula tani ku congratulations to Malume Charlie, Dr. Omega, Mr. Mashala and WB Minyonyo ya hi nga vula tani so i mhaka kahle swinene risimu se ri koka a million manjheni ri very very close to a million ku xota only 4.2 yeah 4.1 yeah something like that ri kwala crazy news guys crazy news like hi na fiku edita swi teka nkarhi wo leha swinene loko video ni endla ku ri around ma 2 yeah a ya ha ri na vo 995,896 but loko se hi ya cheka hi kuma ku already se yi closing that gap within few minutes because uve u nghena hi comment like hina fanele nga za na heta ku edita la because loko hi cheka sweswiwa nkarhi kwala it's 16:39 as you can see vo ma 4 after vo ma 2 hours se ri reach a million as you can see kwala so hi nga vula tani ku congratulations to them babini futhi ri tlhela ri hinda mo tlhela ri hinda hi 1,000 more so ku ri khome vo ma 6,000 like within few minutes ha ri le ku beni manje se ri le ku pushing it's pushing crazy numbers a swi kombisa ku a hiti loko yi ve hita a yi nge yi pfali nge yi sivelini hiti loko yi fikini as you can see kwala va tirheli swinene hi yin'wana tracks ti nga fika ti va top swinene wona ku ni pfale data what's happening here so yi pfule njhani la a ni swi twisisi alright ko va ni nga tlangi music but no hlamala ku yi lode njhani la alright so hi nga vula tani ya va tirheni swinene phela track laha yi ngo va that old ne yi nga breakanga ti-records leti hi nga na because hi na record ya a month and 10 days but yi tirheni na yo swinene by far yo teka yona a month na some few weeks say of course ya ku fika ka this January and stuff like that so i mhaka kahle swinene hi leswo emden vele khe hetela hi makoti wa hina Makhadzi tanihileswi mi swi tiva ku se i nghene ka content ya hina ya sayiti ra hala because of Bliss Boy but ya ka siku ra ti 31 December 2025 i fika humelela hi accident yeah, Makhadzi was involved in a car accident while traveling from Limpopo to Johannesburg on the morning of 31st December. This Facebook page will be managed by her team until she has fully recovered. This of course va nga fika komisa swona kwala and stuff like that. So mhaka yo tika swinene yeah nge anga hatla a hola a hi na matimba ya swona but nge anga hatla a hola yeah of course yeah ku tsakela ka Xikwembu obviously but loko hi cheka swikombi na ku a ngo vaviseka swa ngopfu because loko hi cheka la ka their statement la va komisa ku she's currently receiving medical care and remains in hospital where her condition is stable maswona condition is stable so yeah swi kahle swi kombi na ku a ta hola very very soon a ngo maybe a serious ku hinda mpimo ni nga swi languta xitano but unfortunately ni kota ku verify the accident ni kota ku kuma ti-videos ta swona ni to kuma ku swilo swa khale leswi nga ku trend ni ku swi vona voneni nyana but mina postile ni nga yi kuma ni kume ku swilo swa khale leswiya like leswi vanhu va nga ku swi posteni even those cars hi ku accident la yi humelele hi ti-4 ta mili leswi va referisa swona vanhu yo yi nga yi humeleli but hi kota ku va hi kuma evidence ya yona so yeah yeah hopefully okay fine i nge hanga hola loko ri amukeza mi suka banda kumela mi tlika subscribe hayi ta khoriseriwa ngopfu tinyama ta January ya loyi mangu vona
i khomele lexi xa January a ta khoriseriwa ku penga lama le ku khoriseriwa ka swinyama swa January hayi vanhu va xikomba ku ri hava plastic ra ntima na